Media channel long sung samane nungmani to emon ekta borokok ya ta nimale sung mo saya wi phana ma khaine sai phana ma khaine ta male sina sa thai tong phana tam khaine sini tong thai ha se kri ingkai nang mane sini tong thai ha se nang ko ko ngai o tai ha tai o do phana mo thangna boi sin buba gra siri kok tong mani a jaga sung phan bak sa thangna ne bagai nangkai phaichama se ka phana sung dili thangai buba gra ne je great Tipraland ni ti sung andolon khaine ne abun sung successful khaine bagai thangai tongo kosto no kosto hiya karai sung dukho no dukho ke hiya win thanglai tongo ta ni male sung buba gra ni je naharmung great Tipraland sini je kungthai barok no mo thangai klangnani tongkai ha karai no ha klangnani bagai sung asa sai tuk tongmani buba gra abuni logio sung renani phandinani bagai sung thangai tongo sung kono dukho kosto mo kosto no sung kosto hiya abun bagane sung palbak sakanya buba gra no logi rinai tai dillio thangai sung je sini great Tipraland ni diman no sung successful khaina bagai sung thalai ne tham sung 29 Krishnapur political district ga sini Telemura sangarani sung total sini constituency ni 24 berino bade sala youth bai tai sini Friends Party ni asuk tai berini khang collection khaje ko asuk sachok ne ni great Tipraland je logi nai mokono kungthai kolok kungthai barani ko gya oro jotono support khaimano mo great Tipraland keboni against hoya keboni birudiya keboni dormo biruduya mo great Tipraland gangkai sini thangai tongnani bagai sung masano sung saimano nai de sini Tiprasarok राजनीति खालाइमां जों तिनि कतर सेग्लाइमानि बागै जों तिनि महाय नुजागौ तिनि चिनि पाताल खैना नबो जों सानामु संगो नों एक समयो नों तिप्रासानो थानसा खालायो हनै नों बांलादेशनि बरनो नों नररानि बागै अर सुनि स्लोगान देखा तिनि नों हठाते ताम कारणे चिनि पाब्लिक रक बुजिनि थाय क्लायो तिनि पाताल खैना हाय बर खरकसा दफाना हामजा गनि चिरिखक तंनाय पाताल क्लेनि बुनि दफानि चिनि दफानो रां थुमै बो तिनि सुप्रीम कोर्ट केस खैना हिनि थांमानि तिनि स्राय लुकुरक साइमांखा जे तिनि पाताल खैनाबो बिनि borok no bo sak no torani bagai bini राजनीतिक फाइटनि बागै तिनि बो तिनि बिजिबि थां तंगयो फियाबा जोंरो लुकुरक स्राय बुजि गासिनि तिप्रासानो मोथांनाय खरकसानो तंसो लिडार सिनि तिप्रासाव कुनु तिप्रासा फनो कुनु लिडार्स माने निजिनि दफानि बागै जों नायनानै होनै जों खाखाइमिया तांगै हिमाले एकमात्र तिनि बुबा ग्रानो बिनि कुनु धन सम्पद नांगिया बो कुनु रां पैसा नांगिया बो बिनि पद बनांगिया बो तिनि सिनि बो साइतंगो सब समय चिरखक साइतंगो जनसाधारण जों नांगो नरक आनो नौने आन लगिरिदि आं नौनि बागै मुंसाला तुइ फाइनाय कांगबनो ताइ लुकुरनो कौने मुसंगो महाय पाताल किना हाय नेता कबांमा चिन्थानि फाइनाय किन्तु बा 2023 पाताल किनाले महक किना फनो फाइतंग दिसिनि तिप्रा मथनो सारा कुनु गभर्नमेन्ट सरकार फाइमिया आबो ग्यारेन्टी एरिया पर्सन न जों बेलेखान हामबाय मारेवो सिनि खरं तिनो सिनि तिप्रा हास्तेनि बरर जतन नुबाय थों हनै कखके जों आबनो सिनि तिप्रा सारावनो मोथांनानि बागै बुबा गोबांमा पार्टी जों नुखा फियाबा जों ताम नुखा जों थानसा हनै गोसार माद्र जों पाइथामनांगौ फियाबा चिनि बुबाग्रा ताबुक थानसानि मारिनो नुहुरै जत पार्टी CPM कांग्रेस BJP ताबुक जों थानसांखा ताम करनखा चिनि बुबाग्रानि बागै एकमात्र अबनो सानामु संगो ताकलाय 2023 जे ताकलाय 2023 चंगमारि रेंनाय কিছুদিন পরে ন চিনি চংমারি ন जों डिक्लेयार माने जों खानाय आबनि बागै हास्तेनि तिप्रासारनो जों अबनो कयनामु संगो जों तिनि अजागाव रेल बाय मासाया मा नोंया कष्ट खालायै जों तिनि फुंनि जों ता कन्ट माइ मासायखौ सिनर तंनाय रागनो नायमानो तैबो सिनर एकदम जों मा नोंयाखै फनो तबो ग्रेटर तिप्रालेण्ड सानथानि चिनि तिप्रासार मोथांनानि बागै जों दिल्ली जन्तर मन्तर 5 तारिखआव जों सगैनाय 5 तारिखआव जों सगै माने लगिनो जों मासाया मा नोंयाखैनो जों जन्तर मन्त्र थांगै चिनि जे आरो जन्तर मन्त्र जे चिनि आदिनि पान्डव जों आजागा पार्टिसिपेट खालामनो बागै जों ताबो थानबाय तियारंलाय जार First of all, I would like to thank our Bubagra for giving us such an opportunity to go and fight for our survival, for Tiprasa survival, and thank you so much our press media, Tiprasa media. Actually, we are going to Delhi not only for enjoying ourselves, we are going to fight for our Tiprasa survival, for the existence of our Tiprasa. You know that we are going to
we are going to we are going to actually demolish and disappear from our own land. That means from Tripura. So yes, it is a constitutional rights to fight against our any political party. So I would like to request all the Tiprasa people to come and join us to move for our survival. And the last position, I want to request all the Tiprasa to come and join in our Thansa. And it's our, actually this is not a communal. And somebody like from our opposition party, they said that we are communal, Bubagra is communal, but Bubagra is not communal. Our Tipramotha is not communal. It is our constitutional demand. And as per constitution, we have the rights. We have the rights to fight for our existence. Being a Tiprasa, you know that the Tripura is our own land. Then we are going to be deprived from any sources of development, from the development of government. Then yeah, you know that the illegal migrants are entering in Tripura. Lots of illegal migrants. So then from our own land, we are going to demolish, we are going to disappear from our own land. So it's our constitutional demand. That's why we are demanding for our greater Tipraland, that is separate state. I want to appeal to Pradhan Mantri, that means Prime Minister Narendra Modi ji, to fulfill our demand. Being a Tiprasa, we are demanding to you. It's our honor, and this is my last request to our central government to give us some permanent solution. Thank you.